da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foriol yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr hyfryd I weld chi ar fore hyfryd o haf, mae'n teimlo, heddi. Lovely to see you all on this glorious morning and hope you have a blessing of being together and around the communion table at the end of this morning's service. But we join together now in our opening hymn, 506, 506. Gogoniant fo i'r arglwydd a ddig ein beiau I gyd, I'w hoelio ar galfaria I farw yno'n hyd. Cyfiawnder yw ei enw, trigaredd yw ei lef, a garodd ei elynion yn fwy na gwychder nef. 506. Dau ddarlleniad I chi a bore yma, un o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd. Two readings, one from the Old Testament, from the book of Psalms, Psalm 84, and if you're following in the English Bibles, I'm on page 593, 593 in the English Bibles in your pews, Psalm 84, and then I'll be turning to Matthew's Gospel, Matthew chapter 16, and beginning to read at verse 21, and that's on page 998 in the English. A fel arfer, pan dwi'n darllen yn ywedig o'r salmau, dwi ddim yn ymddiheurio am ddarllen o'r hen gyfeithiad, a mae'n salm gyfarwydd iawn I chi, dwi'n siŵr. Salm 84.
Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fe enaid a hireitha ie aflysia am gynteddau yr arglwydd, fy nghalon am cnawd a weiddant am y diw byw. A derin y to hefyd y gafodd di arwennol nith iddi, lle a gesid ei chwion, dy allorau di o arglwydd y lluoedd fy mrenyn am diw. Gwyn fyd preswylwyr dy di yn wastad y ffolianant. Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gydernid ynot a ffyrdd yn ei calon. Yr rhai yn mynyd trwy ddyffryn baca a'i gwnant yn ffynon ar glaw y leinw y llynau. A hant o nerth i nerth ymddengis pob un ger bron diw yn seion. O arglwydd ddiw y lluoedd cliw fy ngweddi, gwrando o ddiw Jacob. O ddiw ein tarian gwel ac edrych ar wyneb dy neiniog. Canis gwell yw diwrnod yn dy gynteddau dyn a mil. Dewisiwn gadw drws yn hif yn niw o flaen trigo ymhebyll aniwioldeb. Canis hael a tharian yw yr arglwydd ddiw, yr arglwydd ar ei ddras ag ogoniant, ni atal e fe ddim daioni, oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith. O arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn am ddiried y not. Rai ohonoch chi yn cofio anthem Joseph Parry, siwr o fod mor hawddgar yw dy bebyll di yn defnyddio'r geiriau yna. Ac yna o Efengil Mathew. Mathew 16, a dechrau darllen adnod 13. Daeth Iesu i Barthau Cesarea Philippi, a holodd ei ddisgyblion, pwy am ei pobl yn dweud yw mab y dyn? Dywedasant wythau, mae'r rhai'n dweud Ioan Fydyddiwr ac eraill Elias ac eraill drychefn Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau, meddai, pwy meddwch chwi ydw i fi? Atebodd Simon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y diw byw. Dywedodd Iesu wrtho gwyn dy fyd i Simon fab Jona. Oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwy fi'n dweud wrthit mae ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Rodda fi ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag a weherddi ar y ddeiar a weherddir yn y nefoedd, a beth bynnag a ganiateu ar y ddeiar a ganiateir yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w ddisgyblion beidio a dweud wrth neb mae ef oedd y Meseia. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni ymhellach yr ail emyn sydd 285, 285. Tydi yw'r wir wynwydden ior sy'n fythol ir a byw, a ninnau yw'r canghennau sydd dan bla a'n dydd yn wyw. Ni allwn eithir dim mae'n ior os ceisiwn hebo ti, a'n grym fydd aros ynot mwy, a thithau ynom ni. 285.
Chyfle ni nawr yn ôl ein harfer I blygu ger bron gorsedd gras mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddi. Duw a thad ein harglwydd Iesu, mawr yw ein braint ni unwaith eto y bore yma. Ith gyfarch di fel hyn mewn gweddi. I ni'n dod yn ôl ein harfer, ond gweddiwn yn awr ar ei ti ein cynorthwyo ni I ddod ata ti nid fel rhyw fath arferiad o arferiad, ond yng ngrym a dylanwad a nerth yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yn ein tywys ni, Ith geisio di yn awr mewn gweddi. Darwy ni ras nawr I gael gwared ag unrhyw beth all fod yn rhwystyr I ni, rhag dy ddoli di a rhag dy geisio di mewn gweddi. A diolchwn o'r newydd am gyfle fel hyn I alw ar denw sanctaidd di. Almighty and loving God, we thank you once more this morning for the assurance that you are always with us. And that in you only that we trust and commit ourselves to you, that we will surely find help and strength in times of trouble. Whatever we face in life, even in the midst of the most seemingly hopeless situations, you will always be there to reach out in comfort and support to us, only that we trust in you and put our faith in you. Ond I ni yn cyffesu ger dyfron bod ein ffydd ni yn wan ar brydiau, a'n hymroddiad, a'n hymrwymiad I ti yn wan yn aml. I ni'n cael ein denu gan bethau'r byd hwn. Ac ein bod ni gyd yn euog o frydychu dy gariad ti ag atom ni. Diolchwn I ti ein diffyg cariad ni ti ag ata ti, yr wyt ti yn dal yn driw ac yn ffyddlon yn dy gariad ti ag atom ni. A disg ni o'r newydd y bore yma, mae ti yw ffynhonnell gwir gariad. Os gofyn rhywun beth yw Duw, medda'r emyn, atebw ni mae cariad yw. Fe fflamiodd cariad tri yn un yn ryfedd at anheilwng ddyn. And we thank you this morning that your presence and your spirit is with us, not only here, but everywhere. That no one is outside of your love and no place beyond your concern. And there are many places and people who we wish to bring before you in prayer this morning. We thank you that you hold firmly and faithfully to us, even when we try to struggle away from your grasp, as it were. We thank you that your patience, although often tested by us, is not exhausted by any means. No matter how many times we stray from you and let you down. Ac I ni'n diolch I ti am y datguddiad gogoneddus a wneithos ohono dy hun yn dy fab, Iesu Grist. Canis felly cerais ti y byd, medda'r adnod, fel yr rhoddais dy unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yno, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ac wrth I ni ddod at fwrdd y cymyn ar derfyn yr oedfa bore yma, fe gofiwn ni am gael faria a holl ar geiau yr nefoedd yn torri, a gras a chariad megis diliw yn ymdywallt ym anghyd ac yn cusanu ni fel euog fyd. Lord God, we pray that all of us now may meet with you anew through this service this morning, realizing once more that the great sacrifice of love made for us all on Calvary. And we pray that we in turn may reflect that love, as we say in the church covenant, I adlewyrchu cariad Christ yn y byd, to reflect Christ's love in the world, in our relationship
with others, and in the way in which we live our lives and interact with others. Bydd gyda ni felly yn ein haddoliad syml y bore yma. Bydd yn agos at y rai hynny sy'n mynnu lle yn ein gweddiau, byddwn yn cofio am ryw rai yn arbennig wrth fwrdd y cymyn y bore yma. Edrych arnom nawr yn dy fawr drigaredd, a derbyn ni yn gymeradwy yn dolwg wedi maddau ein holl feiau a diffygion, a mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant Crist Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes I chi gyd i'n hoedfa gymyn I bawb o bell ac agos. A very warm welcome to you all to our communion service, to everyone present and joining us on the web. Ac ystynwn ni'n diolch i'n gweinidog am ei arweiniad y bore yma fel arfer ac edrychwn mlaen I wrando ar ei genedlwri. A diolch yn fawr hefyd I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Am hanner awr 4 bydd cylch trafod Beibledd ac oedfa'r hwyr am 6 gyda Rob yn y pulpit. At 7:30, to follow tonight's evening service, the Chapel Curry Club will dine at an old favourite, Gopals of Soho, 12 Bateman Street. A sil nesaf bydd Rob wrth y lliw yn oedfa'r bore a'r hwyr a bydd cylch trafod am hanner awr 4. A byddwn ni hefyd yn gwneud casgliad arbennig I elusen cymorth Cristnogol ad ar ymlenni hyn. Byddai'n gychwyn wythnos cymorth Cristnogol. Felly bydde fe'n wych os ydych chi'n lle cofio dod a rhywfaint o arian parod gyda chi, os ydych chi eisiau cyfrannu. We'll be making a collection towards Christian aid next Sunday in these envelopes, as we do our annual collection. Bydd oedfa canol wythnos dydd Mercher
am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And to follow the midweek service on May the 15th, there'll be an organ recital with Robert Jones, the musical director of St Bride's Fleet Street, performing. Wel, mae'n bleser gyda fi weid, dydd Sadwrn nesaf, Mair 14, bydd Thomas a Beth yn priodi yn yr Eglwys am 2 o'r gloch. A mae gwahoddiad wrth I nhw I unrhyw un sy'n dymuno I fod yn dystion i'r briodas o'r gallery. That's an invitation from Thomas and Beth to be witnesses from the gallery at their wedding next Saturday, May the 11th at 2 o'clock. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn edrych mlaen at yna. Bydd cymanfa ganu Eglwysi Presbyteraidd Llundain yng Nghapel Dywyn ar nos Sul Mai 19, May the 19th, am 5:30 ar arweinydd yw Will Thomas. Felly, ar fai y 4:15. Cofiwch ddod lawr I gael te neu goffi a sgwrs ar ôl yr oedfa. O ie, trip y gymdeithas. Mae trip y gymdeithas I Gaergaint ar Sadwrn cynta mis Mehefin, June the 1st, the Saturday Afternoon Society trip to Canterbury. The list is up in the lobby for people who'd like to join. That's on the 1st of June. Ac yn awr fyddan nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. diolch am dderbyn an gasonnodd stor, an llawen a gnawn a'n haddined anghyd, I rwy'n ein tystiolaeth I ti anna byd. Os allai ategu at a gwibdaeth, a trip I Gaergaint. If you are free, please come along. It's a very informal and in a way very disorganized trip. Now, I know that doesn't sound like a good advert, but it's much easier. We just meet to catch the train from St Pancras. If you're not there, you've missed the train. You'll have to get the other one.
And we're not organising an official guided tour of Canterbury Cathedral. If you wish to go in, you can go in and you can pay, but we're not having a group tour, as it were. It's a little too dangerous to organise that, because people do tend to come in and fall out and come in and fall out, so it's much easier. It's a free-for-all, as it were. So if you are available, come along and you can do as you wish in Canterbury, but we'll be very, very welcome. But there is an organised lunch all together in one place, an organised lunch. Felly, informal, a very informal day. If you're available, come along. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd yr emyn nesa, sef 691, 691, fy nhad o'r nef, o gwrando yng Nghri, un oedd ei ddilaf blant o'i fi, o cliw fy llef a thrig ar ha, a dod i myd y bethau da, a dwi'n dyfynnu'n amal pennill tri mewn pregeth, fe all mae'r storom fawr a'i grym a ddaw ar pethau gorau un. Fe all mae drygau'r byd a wnai mhenaid geisio'r pethau da. Dweud mawr gan Moelwyn yn ei emyn. Diolch. Nawr, maen nhw'n dweud bod cyffesu yn dda i'r enaid, ond yw e? Confession is good for the soul, as the saying goes, and I have a confession to make to you this morning. I'm not going to confess everything. But after I preached last Sunday evening sermon, a number of people said, you should preach that sermon in the morning for those who weren't here this evening to hear it. Now, I'm not claiming any
credit for the content or quality of delivery last Sunday evening, because the Spirit decides that, and it might not be as effective this morning. No two sermons are ever exactly the same, but there must have been something which appealed to those that were here last Sunday. So hopefully they'll receive a blessing. The one or two who are here this morning were here last Sunday and listening it for a second time, and for those who haven't heard it at all. So that's my confession, that it was last Sunday evening's sermon. Ond, dau adnod, dau destun I chi. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Yna, chi'n cofio o'r salm, yr adnod agoriadol o'r salm, ac yna o Efengil Matthew, ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. How amiable, or how lovely, how beautiful are your dwelling places, are your tabernacles, O Lord of hosts. And then from Matthew's Gospel, on this rock will I build my church. Ac ymholiad cwestiwn I chi, reit ar ddechrau'r bregeth. Beth yw pwrpas yr eglwys, gwedwch? Beth yw pwrpas yr eglwys? Na chi gwestiwn enfawr. Lot o atebion. What is the church for? That's my simple question for you at the outset of this morning's sermon. The point or purpose of God's church on earth. Nawr, bues I ymweld a Selwyn Jones. Chi'n cofio Selwyn, o'n i'n sôn amdano fe wythnos diwetha. Tua pythownos yn ôl, just cyn iddo fe farw. O'n i mor falch I ymweld ag e rhyw wythnos cyn iddo fe farw, a rannu cymyn gyda ge. Yn South Wimbledon. A cherddes I heibio eglwys oedd yno gyda'r weisaid pwlpit, y pulpid min y ffordd. Chi wedi gweld nhw? A'r geiriau oedd wedi taro fi rhywbeth wthnos nôl yn fawr, fawr iawn. This church, says the wayside pulpit on this church in South Wimbledon, this church exists to satisfy people's instinct for worship, their need for strength, their search for truth, and their hunger for fellowship. And you know, those words outside that church in South Wimbledon, they struck me as most apt and appropriate for any and every church. And when you think of it, hundreds, if not thousands of people must pass by that church every day. It's not so far from Wimbledon Station. And I don't know how many bother to pause and read those words on the wayside pulpit. But I hope that those who do are sufficiently interested to ponder their meaning, because if they do, I think they'll get a very good idea as to why the Church of God and Jesus Christ exists in the world. Addoli, nerth, gwirionedd, cymdeithas. Worship, strength, truth, and fellowship. The four elements contained within the quotation on that wayside pulpit, and the four headings. You usually have three, but don't worry, I won't be any longer than my usual three. Four headings. Felly'n gyntaf, I ddewallu greddf pobl I addoli, to satisfy people's instinct to worship. Now, instinct, you notice. Not desire or need, but rather an instinct, greddf, rhywbeth cynhenid ynom ni, a mer ein hesgyr ni. And you know, it's often said that if a person doesn't worship the true and living God, well, they'll find a substitute to worship. Many people worship themselves. Perhaps you've come across some of those. They worship themselves. You know, other people worship possessions. It's nice to have nice things, but you know, if you worship them more than anything else, dangerous. Some idol worship film stars and pop stars, don't they? Or sport personalities, to such an extent that they get obsessed with them.
as these individuals, and you hear of one or two, no doubt perhaps with underlying emotional or psychological problems, they start stalking individuals, get obsessed, and get into all sorts of trouble and problems. Ond mae fel sa rhaid i'r greddf yma gael rhyw fath o llyngdod, ynddo e? Rhaid i ddewallu'r angen i addoli rhywbeth. And of course, the answer is put very plain and simply in the scriptures. The only true object of a person's worship should be the source of their being, God. And isn't the church a means of directing this instinct? And it can only do so by worshipping God. But you know, when you think of it, there are some very commendable things which can become an obsession as well and take over people's lives. One of my texts was Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. How amiable or lovely are thy dwellings, O Lord of hosts. And haven't some people, and I'm sure we all know them, with the best intention in the world, don't get me wrong, the best intention in the world, they've worshipped the bricks and the mortar of the churches and chapels in their own villages and towns. And rather than concentrate on the purpose and reason for God's church on earth, maen nhw'n ddidwyll ac yn ddiffiant iawn yn ei hymroddiad, cofiwch. Ond yr adeilad sy'n mynnu bryd nhw, na'r peth, nid y cenhadaeth a thystiolaeth yr eglwys, na'r peth. Ac efalle bod cymdeithasau eraill yn perthyn i'r eglwys, côr, clwb, drama, llenyddiaeth, braf o beth, cofiwch, dwi ddim yn dilorni rheini, Gaethon ni gyfarfod hyfryd ddod o fe yng nghwmni Ifor ap Glyn. Ond nid dyna ddiben a phwrpas yr eglwys. Na'r peth. Jesus himself said, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Duw a mammon. Yeah. A greddf yma I addoli, this instinct to worship. Ond mae angen nerth arno ni fyd, dos. We also need strength to live from day to day, and that was the second element in the wayside pulpit. And although we obviously need physical strength, yes, to do our work and to earn our living and to make our contribution to society in general, we also need spiritual and moral strength. And I'd say that this spiritual strength, it can be more important than physical strength at times. Mae da ni ddigon o nerth gorfforol I gyflawni ein dyled swyddau bob dydd, a ni'n iawn. Ond oes digon o nerth moesol ac ysbrydol I wneud yr hyn sy'n iawn ac yn gywir bob tro. Mae hwnna rhywbeth hollol wahanol yn diwedd. And again, we need this moral and spiritual strength which we can only draw from God, and that through an act of worship. Clymid mewn gyda'r llall. And an acknowledgement of our total dependence on Him. Ac mae hefyd angen I ddewallu ein dyhead am y gwirionedd. Moving to the third element. We also have need to satisfy our search for the truth. And of course, the church exists for that as well. Mae modd I ni, chymod I feddu ac I goleddu ar nifer o safbwyntiau a daliadau pendant ynglyn â hyn llall ac arall mewn bywyd, ond dyw rheini ddim yn ddigonol bob amser. Mae angen rhywbeth ymgenach, lletach. We need answers to the deep questions of life. What is the meaning of human existence? Is there life after death? Does life make sense at all? And these urgent questions which all thoughtful people, I'd say, are always asking themselves,
The Christian faith and religion gives you these answers as well. You have the answers. Dyma un o brif anghenion yr eglwys I gyhoeddi'r efengil sydd yn wirionedd Duw, the truth of God. The truth of God telling us of our fallen state, of our need for redemption, and how Jesus Christ is the living word of God, telling us of the love that pardons and saves and gives life its true meaning and purpose. Ac yna'n olaf, ein dyhead neu newyn o'n I wedi gyfieithu fe, ond falle ysfa am gymdeithas. Our hunger, it said in the English, our hunger for fellowship, which even the most anti-social of souls desire at times. We join all sorts of clubs and societies for fellowship, don't we? And most people, they do like meeting other people. Ni'n ymgasglu mewn tafarnau, mewn clybiau, oherwydd ein bod yn gwybod am y pleser o gyfarfod â phobl eraill. A mae'n gallu bod yn bleser. But you know, in spite of all the opportunities and facilities as well for meeting others, there's still a lot of loneliness in the world, isn't there? A lot of loneliness. And the church is, or at least it should be the meeting place par excellence. Because it's here, within these walls, in the building of the church, that all differences in status and social standing should be eliminated. Mae eglwys gyfeillgar yn eglwys fyw ac yn eglwys iach hefyd. But this friendliness, of course, can only be created by ourselves and the work of the Holy Spirit. And it's only as we interact with others will our attitude bring them comfort and encouragement and the fellowship that they need and they seek. And as I say, some hunger after. Mae yna gyfle enfawr gan bob aelod o unrhyw eglwys, cofiwch, I ddod â phobl at ei gilydd mewn cymuned a chymdeithas gytun. Of creating a warm, friendly atmosphere in the church, where people will feel at home and above all, where they will feel wanted. Mae yna ddigon o straeon slawer dydd am bobl ddiethyr yn cael ei troi ffwrdd o ambell I set. Bydwch eistedd yna, o set, Mrs Jones cwm sgwt yw hwnna. I chi ddim fod eistedd yna. Yeah, me. As we approach the communion table once more this morning, we remember that the church is not just a social institution, convenient only for weddings and funerals and baptisms, but it exists to satisfy our deepest spiritual needs of worship, of strength, of truth, and of fellowship. Ac o'n I wyddoch, mae teml Duw ydy chwi, a bod ysbryd Duw yn trigo ynoch. Do you not know that you are God's temple, and that the Spirit of God abides within you? That's how Paul writes to the church in Corinth. Oherwydd mae teml Duw yn sanctaidd, a chi yw'r deml honno. Ergogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd wrth ddod at fwrdd y cymyn. 490, 490. Cyfieithiad elfed o eiriau cyfarwydd. C.F. Alexander, there is a green hill far away. Draw ymhell, mae gwyrddlas fryn tu fas I fir y dre. Lle'r hoeliwyd Iesu annwyl gynt o'i fodd i'n dwyn i'r nef. Fe'n carodd do yn annwyl iawn, o carwn unna ef, gan gredu yn rinweddau'r gwaed a gweithio gwaith y nef. 490.
remember certain individuals at the communion table each month, and I was hoping to share the glad news that Tudor returned from hospital on Friday, but I had a message from him this morning that he's been taken back in this morning. So we think of Tudor this morning as he returns to a hospital. Elaine is, of course, as we know, undergoing treatment, and she was here on Wednesday, and I know that she might be tuning in this morning, and I'm sure we're thinking of Elaine. She hopes to get to the Wednesday meetings, that she feels better on a Wednesday after treatment. So we're thinking of Elaine. Dyw Eiron ddim wedi bod yn dda yn ddiweddar. I ni gobeithio rhai yn ymweld ag pe heddi neu fori. Ond dwi'n credu bod e'n ond mae mewn ychydig o boen, ond i ni meddwl am Eiron. We think of Russ Jones as well, Lyned and Russ Jones. Russ isn't too well at all after coming out of hospital. I mentioned Selwyn. This is the first communion service officially since the passing of Selwyn. Although he'd only started to come relatively recently, he'd really endeared himself to us all on a Wednesday and a Sunday. And there will be a chance on the last Saturday in July, the 27th of July, there will be a memorial service here. The funeral is in a fortnight, but that was after his wish, a quiet family affair, and then we'll have a memorial service here on the last Saturday in July. And of memorial services, we have mentioned, of course, at his sad passing, Owen Thomas, and his memorial service will be held here on Wednesday, the 22nd of May, which is a fortnight Wednesday, is it, I believe, fortnight at 3 o'clock in the afternoon. Felly unrhyw un sydd ar gael ac yn gallu dod I hwnna cof am Owen Thomas. Felly, gyda'r ychydig yna, and there are, as I say, many others that we think of with ongoing medical issues and treatments, and we think of them. I'm hoping to go and see John and Janice tomorrow, so we think of them as well. Felly, we say together the church covenant as we come to the communion table, which is to be found in the back of your hymn books. A cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd, trwy gymorth Duw, I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn weredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengil, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates, Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd y draddodais I chwi, bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd, ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorir trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag gyrfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yrfoch y cwpan hwn, a dangoswch farwolaeth yr arglwydd, on I ddelo. Gawn ni weddio, let us pray. Arglwydd ein Duw wrth I ni nesau eto nawr wrth fwrdd y Cymru. Rydym yma I edrych yn ôl dros yr hyn a fi, ac I edrych ymlaen at yr hyn a fydd hefyd. I gofio yr hwn a fi farw ac I gyfarch yr hwn sydd yn fyw yn dragwyddo. Loving and living God, as we now partake of the bread and wine,
We are here, yes, communing with each other, but more importantly, communing with you. Communing with you through Jesus Christ. And it is he who invites us now to eat and drink in remembrance of him. Diolchwn, ymostyngon, a derbyniwn yn ddidwyll o'i rodd rad a gwerthfawr iawn i ni gyd. Amen. Ac wrth i ni gofio ar nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oryw chystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara, a'i fendithio, a'i dorri, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. With you, let us pray. Jesus has invited us all now to partake of the bread and wine. We who are so weak and frail, we who prefer so much our own way to his. We remember now how his love and sacrifice was so great for us, and we offer ourselves as living sacrifices on the altar of his service. Derbyn ni felly yn awr yn gymeradwy yn dolwg, wedi maddau pob diffyg a bai a weli yno, a mae'n bod yn dod ac yn gofyn y cyfan oll yn enw Iesu ei hun. Amen. Ac fe ganwn ar ein heistedd, we sing seated to conclude our morning communion service. Geiriau cyfarwydd Robert ap Gwilym Ddi, 492. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Men oesoedd rif y tywod man i fydd y gan ond dechrau. Rhyw newydd wyrth o'i angau drud a ddaw o hyd i'r golau. 492. Aer gwaen a renor,
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Treulio myrdd o oesoedd glân, ni fydd y gan ond newydd. Gollwg ni yn awr o dad nefol, o dan dy fendith gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, a phawb sydd yn annwyl genym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.